Ono što je neverovatno za sve te uglavnom male, da nazovemo i ljude, da su se ti vojnici, odnosno seljaci, da su se transformisali u vojnike. Vi imate onaj film 300 kad kažu ne možete vi koji ste keramičari i seljaci da se transformišete u dobrog vojnika, to mogu Spartanci. Mi smo imali te Spartance, mi smo imali te ljude koji su uspjeli, oni su veći bili od Spartanaca. To su ljudi koji su do pre balkanskih ratova obrađivali svoje njive ne misleći o puškama, sem oni u krajevima divljim da su morali da se služe. A onda smo, kad pričamo o te 2 godine, to nisu 2 godine intenzivnih ratova, pričamo o nekoliko meseci uspeli da se transformišu, da podignu taj moral, da posle nekoliko velikih pobjeda dobiju samopouzdanje i da osete rat. To je bilo jako značajno. I njih niko nije terao da brane svoje. Oni su branili svojih par jutara zemlje, svoju decu i svoje grobove. I nije bilo nazad. Imali smo sreću da imamo oficire koji su postali kasnije vojvode, ali ključno i za te vojvode, bar po meni je, da su od njih 4, 3 bili seljački sinovi. I takav nam je bio gotovo kompletan oficirski kor. To su ljudi koji su razumeli tog seljaka, koji su znali sa njim da rukovode.